Imilingihle, hey sanibonani wey'ngane zakwethu, ngibingelele kini nonke bafowethu nodadewethu. Puhu, yebo bafowethu. Hey, ngiyacabanga ukuthi senike nayibona le ndaba lesi ezaphakathi umnabisi. Umnabisi lo bewumqeqeshi we-Kaizer Chiefs, owawina i-Nedbank Cup. NoMiguel lo oyi-defender le-Kaizer Chiefs, engicabanga ukuthi naye waba umthelela omkhulu ukuthi siwine i-Nedbank Cup le esaqeda ngayo u-10 years. Asifikanga ku-10 years, kwala kancane asifike ku-10 years. Kodwa-ke balabaphethe la madoda. Kuney'nsolo noma kunamahebesi nje avelayo kuthiwa-ke u-coach uMnabisi uyamfuna umfana wakhe. Uyamfuna umfana wakhe lapha kwi-Raja Club. Njengoba ngesiwu-coach, angithi laphana bambekele nje iy'nyanga eziwu-6 mangiswa bese-ke bayayi-renew-a inkontileka yakhe bayenze kahle. Kuthiwa-ke lapha-ke uyamfuna umfana wakhe ukuthi-ke abuye ekhaya bezodlala bonke. UMnabisi-ke bathi uMiguel uyamfuna, uyamfuna. Ngicabanga ukuthi-ke i-Kaizer Chiefs ingamdedela uMiguel. Njengoba sesisayine uMuluyisana, ngicabanga ukuthi ingamdedela ngoba lapha ku-Kaizer Chiefs ubuye esikhoste kakhulu umfana omdala. Unokushaya nje ama-tackle angenasidingo, athola ama-booking angenasidingo, yabo, agcina asikhoste kwigemu engakekho, yabo. So ngicabanga ukuthi nje i-Kaizer Chiefs mawukuthi i-Raja yayifaka impela i-offer, cha ayimdedele, ayimdedele. Mangabe i-offer ka-2 million noma ka-1 million, hhayi kuyobe kulungile, kuyobe kulungile bafowethu. Sesinayo i-defender engicabanga ukuthi lizomreplace-a ngokukhulu nje. Wesiphathwe noKwinika bayi-renew inkontileka yakhe. So angicabangi ukuthi khona la esinga-affect-eka khona, yabo. NoDogley ngicabanga ukuthi le season uzobuya, yabo. So nje uMiguel yena usizile ngoba phela ebe-challenge-a lapha nalapha, yabo. Ebe-challenge lapha nalapha mabecashile lama-defender la adlala lawo amanye ngoba uZitha Kwini benokucasha ama-booking athole yiyo le ngwenya. Kodwa-ke manje ebewenza abafana nala okungenasidingo khona. So sithi-ke nje mpemvu makwenzeka-ke i-Raja ifake i-offer lapha kwi-Kaizer Chiefs, sithi nje bomtawunga, i-accept-eni le-offer bafowethu. I-accept-eni bafowethu ngoba naye uMuluyisana unayo i-experience ye-contrariation, uyidlalile last season. So akukho kusha kuye. So sithi nje bafowethu-ke uMiguel mawukuthi uyahamba, usuyohamba kahle impela bafowethu. Liyobe liphume nobomvu ngoba hhayi unokwesikhosta abafana abadala, hhayi unokwesikhosta. Yena unaso isibindi sokuba i-defender, akasabi ukuthatha ama-decision. Uyayifela i-teammate, akasabi ukuthatha i-take one for the team. Into amuhle ngayo ileyo, yabo. So nje into abuye abhede ngayo-ke ile engiyisho ukuthi unokuthatha nje ama-tackle angenasidingo, angene kuma-booking. Ngeke iphele nje igame, adlale igame le ngathi yena ukuba-ke lo khadi uyibona ebe umdlali omkhulu, yabo. Uyibona enze kakhulu lapha egemini. So yiyo into ebuye ingikhathaze ngaye, yabona. Ngoba kuthiwa-ke hhayi i-Raja iyamfuna noMnabisi iyamfuna, hhayi abamthathe, abamthathe iy'ngane zakwethu, hhawu. Kodwa ngokwazi mase zinje iy'ndaba ay'nuki ingosiwanga iy'ngane zakwethu, isuke sinentuthu yakhona. So nje akube njalo-ke uma kuba kanjalo bafowethu.